ہاں بھائی بھائی گوته وقت می امید جیلن بلکه عطابات زمین خوالا سوجته دریای هم زبان نمام جیلن دو ملکه تی جیلته ممر لیل بلکه کافی عرصہ سن کے کیج بن منا سوجته تو زمینی راستہ مکمل طور پر ختم منلا تو زمینی راستہ ختم منا بعد لوگ گس کشتی میں سے گزرچے اور کھول تمی گس کشتی نظریات اولو شش کٹیا کل ندوشوان تاکہ اولو من مٹکون بان کے شش کٹلو فاسا وہ پسن حالت بلا دا گت کشتی سروس لو بیرمن مطلب مشکلات ان بسا دا بیش کی چغور من نشین اولنیاس میں بلا کہ احتمال طرح سے گنے می کھول تو گس کشتی شش کٹیا کل نجاشبان می کا کافی سے سنورت بان اور ما یہ شان کے گس جاکٹ شکمیول مشبیه گس جاکٹ شو تیلٹ میں مشبیه کہ لائف جاکٹ شو سیبان اگر خدا نہ خواستہ بسن حادثان منم صورت لو چھلر میولم صورت لو گسے دلبٹ مت سے پاور میں ملا ات ملاوا ما یہ شان کے کچھ سامان کی می کا بسا اور کچھ سامان اول نشی اسمنا سے سامان ملنس وغیرہ سس کا اول گس کشتی مس دریا تو شوان ممر لیل منش کے ناظرین می چار کو ردیشن لو می منا سبجت اکل جو مشکلات ہمیشہ ٹوٹ منی بسا دا کھول تو زمانہ بدل مناس دا زمانہ ترقی تو سوجت اکی موٹر کا کشتی مس بھی ورنہ ہن زمانہ لو تیسے وان کے بشل یر عطابات کھتیا کلم سے زمین خوال بیم کے ات وقت تھلو سخا مکمل طور تے بن بلوم زبان نہ ات زمانہ لو کشتین بیم اور نہ وہ گنا تھم بسن سہولتن بلوم لیکن کھول تو حکومت پاکستان مہربانی تم کشتی مس بھی دا کشتی مس تے سس دل خانو مغوی مو مسئلہ بلٹ کے حالت سے کوشش چان
Laku, tu ești ține laku. ये दो है बस साथ में दो ये कश्ती हम चलाता थोड़ी तन मलिन तम हाँ जी हाले ये कश्ती हम चलाता थोड़ी तन मलिन तम हाँ जी हाले
ششکٹ بش گت وقت تقریباً چپی میں بھی اور اندازہ ایتے بلا کہ چھوڑ دینا خواہ گسے یون سلگار شی بیشر گسے یون سلگار چمی کہ ششکٹ امیتن بلا کہ ششکٹ زمینی راستہ التو طرف چم بن میں بلا یہ ہن طرف چم گوجال سائٹ یکل ان کے بن میں بلا دا ایلجی امیتن جیل وجٹے ہنزو سنٹر ہنزو یکل بلوم کے سو سنٹر ہنزو یکل لوم سائٹ کے مکمل طور رٹے مار لیل بلا کہ بن بلا کشتی سروس میں سٹارٹ بلا اور کھول موگ سے جرپن خانی کنین روڈ بنتان تاکہ یار نے مطلب ٹریفک مو گسرس ممکن ہے پی گسے باش ممر لیل بلا کہ ششکٹ کے گلمی تے امیت رابطان میں بلوم کے ایتے واحد ذریعہ گسے ششکٹ باش بیم اور ممر لیل بلا کے یار ہی کے ششکٹ موسن دو سواجت یارم امس چائنا باش بیم کے اسے چائنا باش مکمل طور پر پانی منی بیم بانی من بادلو گسے دوبارہ نیا باش وشیم بلوم لیکن بدقسمتی چم آمد مطلب قدرتی آفت اندی بلا کہ قدرتی آفت وجہ گسے باش کے مکمل طور پر بانی منی بھی بیشر گسے باش بانی منی بھی کہ گتی چم بادلو ششکٹ من کویوچ بان کے اویر ایتیا کلرنیس آمد گلمیت سائٹ بلا کہ گلمیت سائٹ ٹرنیس سے بالکل ای زمینی راستان اتوسلا صرف ہن سسپینشن بریجن بھی یار کل ہن گلن بلا ات گل تھرو دوسس ممکن بلا لیکن گل تھرو کے سامانک نکنین یا ضرورت زندگی ہم تر سیبان کے دغون میں بسا تھومن شیس منا سے خرچہ میں بھی اسے نہیں روس اسے گل ہولو ممکن ہے پی البتہ واحد سہارا بھی گسے آم ششکٹ گانے ششکٹ عوام گانے آمد چائنا روٹ بلا کہ چائنا روٹ یا کلنے کے دا سوست یا کلنے کے نہیں اسے گانے واحد یہ گسے ہن باش بیم اور گسے باش مو تقریباً بانی میں یردونی بھی جناب میڈیا والا ابھی آج یہاں پر آپ لوگ پہنچے ہیں اس سے پہلے کوئی نہیں دیکھا تھا آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں آج سب سے پہلے میرا سارا زمین ڈوب گیا گھر ڈوب گیا آج ہم 15 نفریوں کے ساتھ بے بس ہو گیا روڈ پر رہا ہمارے ششکٹ کا عوام نے لا کر ایک گھر میں مجھے پناہ دیا آج نہ ہمارا گھر ہے نہ ہمارا زمین ہے ہمارے بچے ہم کہاں بٹھاؤں گا ہمارے بچے کا تعلیم کیسے کراؤں گا ہم کو ان کو کیا کھلاؤں گا ہمارا ششکٹ کا عوام کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے لا کر اپنے فیملی کو ایک جگہ میں جمع کر کے ان کے گھر میں ہم اولاد کے ساتھ بٹھایا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ میڈیا والوں کے لیے میرا گلہ ہے کہ یہ 2 مہینے ہو گیا آج تک ٹی وی پر کسی چینل پر بھی جو ہے نا یہ ہمارا نقصانات یا ہمارا ایک دریا سے سمندر بن گیا آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے نہ نشر ہوتے نہ کوئی ہمارے بارے میں کوئی خیال کرتے تو آپ لوگوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ضرور یہ ہم سے جو انٹرویو ہے یہ ضرور ہمیں چینل پر دکھانا چاہیے شکریہ آپ لوگوں کا بہت مہربانی سردی میں آپ لوگ یہاں تکلیف اٹھا کر آیا ہے مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم
ہنزو آمد یعنی چینل نی کو سان کے بوٹ بہترین بوٹ شوا میمیون ہنزو کتبان ہنزو تعریفی تبلوم کے کلک تو میون سر ہنزو بلوم ہن حکومت بلوم میمیون اتے یار درو اچبم ہنزو دلتس ہنزو ویون سبق گیبم کے ہنزو کچھ جوان امانا سواجی اتے بسنگانے بلوم میومے پیچرو وحی نکا ہمدردی بلوم شل بلوم اتفاق بلوم ودونن آمد دی شلو کے بسن تکلیفا منی کے باقاعدہ سیس دونی خبر گیبم اکھول تکلیف منیلا بے چبان ہی نکا ہمدردی اظہار نتن یا اتے تکلیف اور گٹی نما می ہن والنٹیر نظامن کے بلا اتے نظام الاولو ٹوک ہنز کچھ گٹی نمی منینین اتے امت قدرتی آفتن بلا کے ضرور اتے کا کہ یعنی ضرور ہی نکا ہمدردی نتنینین اتے بیت طریقات بسنی چن نسن چغبر کے میں بلوم کھول تو افسوس کا سنس میں بلا ہنز و امت عزت وقارن بلوم کے ہمدردی ہی نکا شل محبت بلوم لیکن کھول تو اکھولا اکھی ادیسان دی بلا لیکن کھول تو گنز خواہ می کے خود بخود نمبردار تین بان دا ہنزو ٹکلو کے نمبردار تین بان لیکن کھول تو منن دینین دونین بے یگو تے بسن منیلا ممر تکلیف بلا بے منیلا بے او منیلا نسنی میمتم خبر گنس او منس وجہ می ہنزو می شکونتم آزاری بے بیزاری بے لیکن گلازاری ضرور اچبان تو ادون خبر گنس بلوم کھول تو امتن سنہا اکھول منی لکے لیکن میمیون ہنزو کزبان اما ہنزو و میکھکون تی میبان کے دیش دیشلو نمینین آباد میمنان کھگائن چلو کہ می آبادی بلا کھول تو گتے میکان نمن گتے چھل خارج تس بت طریقان بسن تسبیلوم کے میکان نمن مدد می چھبم کے اتے میر بٹ آسانی دا چھوڑ کے میمچے لیکن میمی بیرمن حکومت سیس دو من کلی دامی ادارہ سیس کے بان درو اچان لیکن بس کلی یعنی مثلا تولو فرقیت اتی بلا موگتے چھل بیرمن سمندر منی کے می تو تبا میما یبان می گاؤں میں چین ڈوبا میں بلا غرق میما یبان لیکن بے وقت دا خود اکھول دعا سنپی بے وقت گوتے سر بوٹ ویوم نمانی دو پھلتی می کے خدا خن ایک گننگ کے ایک بشائنت کے دامی مومی چکون چھابان ویون یعنی اچانک تھاپی نیچلا ساتی نیچلا ویون غرق کمانا سی تے دا اتے خیال کے میمیون اوسا سواجی دا حکومت ارز تسواجی میمیون نمان گوتے چھل چھوڑ خارج منی کے می تکلیفات کم میمی لیکن گتے بیرمن سرگنی می کے تیرمن دا خن ویون تباوچی گتے گن ہنزو میکھکون خلو ملکی چینگ چم دیونی ہنزو چم سبق گیبم ہر ہندرو ہر ہنچاگا لیکن البتہ میومے پیے اتا آمتن ہمدردی ہمتن ہی نکا اتفاق کش بلوم کے اتے چیز البتہ می عمر میں گیا یعنی تل میلو من ہی نکا ہمدردی کم منیلا دا امید و شبان کے تیبے کے ہین تو بیزار نمی منی مو ہمدردی پھاشچن مو کمی امید بلا ہنزو و میکھکون کانو منین حکومت یار ارزار نیچبان کلی ادارہ بسن میرے چبی کلی می کانو من عوام کے وہ کانو من می امید بلا کہ مو کے میر بسن ضرور مدتن می من دا دروان میر ایچو من بہت مہربانی شکریہ مار بسم الله الرحمن الرحيم ميها كل بلوم عيارة بلومات تتسيل واجت أكين وأطابات ياتو مالستو بس مي تهاك چاپن لا وہ کھولے سیس بوٹ پریشان بان کہ میں امید کے آرس میں میں نسے اتے تم خواہ سے من جماعت بان کہ خواہ اوہ دور ان میرے مدد شان
دا می کل متاثرین بود بان دا گورنمنٹ اکلتون خرچات کمان زیاده دوت جه یرکماس ما شوریا داشتم من میدیا لما بانک کمان تو موضوع دنیشم گو که ما کمان تو روز بیدم لیکن ما که خود خامی چرچ اومنی من می خیال ایوس من مو ایسا پنجاب لو کوئٹہ لو رکشان لو ہندسینان دمو من مو آیا میڈیا بیر من اچھالت من صدر پاکستان نے 5 لاکھ روپیہ اناؤنس میں جبکہ کھولے تو 25,000 آبادی متاثر ملا. لہٰذا ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں کہ ضرور یہ آپ دکھائیں گے، ایسے نہ ہو کہ اور آئندہ بھی اس پر جو ہے نا آپ لوگ ضرور اس کو دکھائیں. دعا سمی جدا بروش اس کو ہم تو چاہ میچم ہندو مشکونر تومی اس کون بان ہندو کے گوجال وسام فرق ہے لیکن ہندو مو کھول تو خواہ می مچوان ہن گرامان تم اچھا مشکونک نمبردار تینک اکابی تین دونی نی شش کٹ مشکون بحال بلنی ما مرسن تکلیف بلا ما چام نبانا ما تحت نبانا بسر نقصان ما منونا می مار بس مدد ضرورت بلا خود خامی چرچی آنی ضرور می ضرور می اور می گلا بلا لیکن بس می اویون کو مشکون اومان سے ناتے اور گلا چبان می جو مشکون بان دادی میں بان کے خود آدن ہندو تم دوان می آدن گوجاتن میں بان کتے کو ہندو آبادی بلا می ہمسایگی ارکماس ہندو بلا لیکن خود تو خواہ ہندو آمد گاوان کے خزرباتم دینی تا اشتخا من خود تو خواہ می ملتم خبرگیری اداتی بھائی لہذا خود کو شکریہ ادا چوا اتوم کو شکریہ ادا چوان دو ہم کے ات کی شو میں میم سے دا اتوان کے دا ات کے ٹھیک ہوئی مرائے او بسن سوچ بلا کے خدا نیک توفیق و چیش ہمیشہ دا دکی آفت و یاکش موشکون کا مدد منا سے خدا اور توفیق و چیش یہاں پہ فوڈ کرائسس ہے، ایسے بھی گرانے موجود ہیں جہاں آلو بوائل کر کے گزارا کیا جاتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے 90% لوگ جو ہے ایگریکلچر سے وابستہ ہے. اب اپنے بچوں کی فیس دینے کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی پیکیج دیا جائے تاکہ بچوں کا فیس ادا کیا جائے. السلام علیکم، میں الامین اسکول کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہمارے جو ہے نا پیرنٹس جو ہے نا ہماری فیس ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پیرنٹس جو ہے نا کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس فارمنگ کرتے تھے، اس وجہ سے جو ہے نا فارمنگ کرتے تھے لیکن زیادہ تر پیرنٹس فارمنگ کرتے لیکن کچھ پیرنٹس ایسے جو جاب کرتے تھے، کچھ جو جاب کرتے ہیں لیکن ہمارے
فیس ادا نہیں کرنے کی وجہ سے جو ہے نا اب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اسکولس چھوڑ دیں، کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے فیس ادا نہیں کریں، اور ساتھ میں جو ہے نا یہاں پر آٹا بھی نہیں مل رہا ہے، اور جو ہے نا کچھ ہمارے اسکولس میں جو ہے نا ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہم سے یہ کہا کہ ہمارے کلاس فیلوز نے کہ آٹا نہیں ملنے کی وجہ سے جو ہے نا ہم دن بہ دن جو ہے نا صرف آلو پہ گزارا کرتے رہے، آلو کو بوائل کر کے ناشتے میں بھی وہی کھاتے رہے۔ اللہ الرحمن الرحیم میمیون ہنز کتبان لیکن امیت دیسان من لکلو ہنز الاولو من لا دا می ہنزو مشکون اور گلایت شمع میبان بس که می نیس جوس زریا قطع منی می هین سرجو کمی منو من دا گلا که بلا بس که بلد که و کشتیت کدونین می حالر نو پرن می تا اباشنگر نو پرنین اگر می مسوم خبر گنم که می او شکرگزار می منسه لیکن می افسوس لبان مشکون من دنیا سمنی من او اکیچنگ نیمی او جی کنیمی او بیگرو من تو می اله نشمه من او تاجه تگانه می او چم معافی دو مرچوان دیو اسمی میمیون پاکستان حکومت اولوان اور دا می گاٹی نیمی من هین دک سکلو اگر می کامی من که تو اتلو حکومت که می تعاون نشی اور دا مولا که خوشی می لہذا می ضرور یعنی علسه چه مو یارن می علا نبردار اوسن می هنسم بیزار به می هنسم چل کرسن به یتی ته فرصت اومنی می هینه که جوک منسه می گنو منی می ته می گلک چبان دا کا معافی دو مرچبان بس که می درو یارن بوت بلا می اندیمنین او کا چغنتن امر نیس بلا که او انشالله می مدد اچمن اور می کا او که تل می خا جوکمن يالله مي هابلوم اتشافت بيالي متقمسين ويوام ميدا متنها نلبان يالت أمشين مناس يامي ويوان. بسم الله الرحمن الرحيم. ميها كل بلا كتاب طيارة تبيه كنزو كانوا گزارش لكن ملبا پتانتيش دا کرکٹن تین لوان من دا یاٹ من بان تیرا گزارش بلا کہ کمن سور پٹان میں آج حکومت سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے جلد سے جلد کچھ کرے، کیونکہ اس ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہماری ایجوکیشن بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، ہمارے پیرنٹس بہت پریشان ہیں، ہمارے پیرنٹس نہ ہی ہماری فیس ادا کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس زیادہ تر جو ہے کھیتی باڑی پہ ان کا دار و مدار تھا، اور جب یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے یہ روڈ کٹنے کی وجہ سے اب تو یہ پل بھی کٹ چکا ہے، نہ ہی ہمارے پیرنٹس کچھ بنا سکتے ہیں نہ ہی بیچ سکتے ہیں، تو ہمارے پیرنٹس بہت پریشان ہیں، اور ہمارا اسکول بھی بہت خطرے میں ہے کہ وہ بھی ڈوب سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے فیس نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں اس پرائیویٹ اسکول سے نکال دے اور کسی اور اسکول جیسے کہ گورنمنٹ وغیرہ اسکول میں ڈال دے۔ تو ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، ہماری اسکولیں ڈوب رہی ہیں، سب کچھ ہمارے زمینیں ڈوب رہی ہیں، تو میری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ہمارے لیے جلد سے جلد کچھ کرے تاکہ ہم اس آفت سے جلدی نکل سکیں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر چلاس جو ہے اس وقت بہت سارا میڈیسن یہاں کی کمیونٹی کے لیے جو اس وقت بلاکیڈ ریور بلاکیڈ کی وجہ سے جو ہیلتھ تک ایکسیس نہیں ہو پا رہا تھا ان کے لیے سارا دوائی لے کر آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ دوائی کافی عرصے تک یہاں کی کمیونٹی کو ریلیف دے گا اور بیماری کی صورت میں یہ ان کو دوائی ملتی رہے گی۔ ہم گلگت بلتستان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کا مشکور ہیں، اور پھر ڈی ایچ او شرافی صاحب اور ان کے مشکور ہیں کہ وہ اپنے ساتھ دوائی لے کر آئے ہیں، اور بہت سارے سٹاف بھی یہاں کے لیے لے کر آئے ہیں، اور پھر ہم ہیلتھ سیکریٹری اور ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے جو ہے بر وقت یہاں کی مشکلات کا اندازہ کر کے یہاں بہت سارا بلک میں میڈیسن لے کر آئے ہیں۔ ہم بہت مشکور ہیں، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ اس دور دراز علاقے میں آفت زدہ ایریے میں آپ لوگ ہیں اور لوگوں کی مشکلات کو پروجیکٹ کرنے میں اپنا رول
अदा कर रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशली डिप्यूट मुझे एक टास्क दे के भिजवाया गया है कि यहाँ जो लोग इस आफतज़दा एरिया में सेहत के मामलात के रेफरेंस में जिन मुश्किलात का शिकार हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हम क्या हैं हमारे पास, अभी तक क्या कुछ काम हुआ और मज़ीद हम इनकी मुश्किलात को कम करने के लिए क्या प्लान्स हम कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशली मुझे सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर सुहेल सकलैन साहब और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गिलगित बाल्तिस्तान डॉक्टर मोहम्मद नज़ीम साहब ने ये टास्क दे के भिजवाया है। और मैं दियामर के हेल्थ डिपार्टमेंट का और आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी अपना सपोर्ट यहाँ के लोगों की दर्द में शामिल होने के लिए एक्सटेंड किया है। फ़िलहाल हम बहुत कुछ तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन रिजनेबल तादाद में हम दवाई लेकर आए हैं जो कुछ अरसे तक हमारे इलाके के लोगों की नीड को पूरा कर लेगा। और बाकी बहुत सारे प्लान्स हैं और पाइपलाइन में हमारी बहुत सारी सप्लाईज़ हैं मेडिसिन की, और वो इंशाल्लाह आती रहेंगी। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ एक जो मेन इशू है रिसोर्स को आवाम तक पहुँचाने के लिए जो बीच की मुश्किलात हैं वो बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। तो मेडिसिन के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ और भी प्लान्स बनाए हैं कि यहाँ चूँकि एक्सेसिबिलिटी नहीं है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी केस हो और ख़ासकर सर्जिकल से रिलेटेड कोई केस हो तो उसको एड्रेस करने के लिए डॉक्टर ख्वाजा खान साहिब जो कि मेडिकल ऑफिसर करीमाबाद हैं और कम्युनिटी लेवल में सदर इस्माइली कौंसिल की हैसियत से यहाँ सर्विसेज अपना दे रहे हैं। कम्युनिटी और डिपार्टमेंट के बीच में ब्रिजिंग का काम ये कर रहे हैं और मुश्किलात लम्हा ब लम्हा महकमे तक पहुँच रही हैं। तो उसमें जो मेन चीज़ है आपके साथ शेयर करना मैं ये चाहूँगा कि हम चाहते हैं, डिपार्टमेंट चाहता है कि गुलमित गुजाल में जो हमारे पास 10 बेड हॉस्पिटल है उसके अंदर हम एक ऑपरेशन थिएटर स्टेबल कर लें और वहाँ हम सर्जनों को इन प्लेस कर लें और जो माइनर इमरजेंसी ऑपरेशन है हम वहाँ पे ऑपरेट करें ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। इसके साथ साथ हम रेफरल की जो मरीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का इशू है उसको भी हम यहाँ एड्रेस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमारे अपने महकमे की 2 गाड़ियाँ और आगा खान हेल्थ सर्विसेज की 1 गाड़ी हमारे जो ब्लॉक से उस तरफ है जो अपना गुलमित के एरिया में अवेलेबल है। 5 गाड़ियाँ हमने इनको कल ही ऑन स्टैंड बाई किया हुआ है जो इस ब्लॉक के गिलगित हुंजा वाले एंड पे जो है खड़ी होंगी। तो जो नॉर्मल जो एम्बुलेंस में भिजवाने वाले केसेस होंगे इंशाल्लाह जब भी हेली की साटी होगी उसमें, और ना हो तो फिर हम जो बोट है इसके ज़रिए पेशेंट्स को इवाकुएट करने के लिए इसकी स्ट्रेंथनिंग की। इसके बाद जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हमारी अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ पूरे गुजाल के एरिया में हैं उनके लिए हम काफ़ी तादाद में मेडिसिन प्रोवाइड कर लेंगे। इस वक्त हमारा एक मेडिकल ऑफिसर, एक लेडी डॉक्टर, एक डेंटल का डॉक्टर जो कि अभी मेरे ही साथ इस बोट में आए हैं और टेक्नीशियन आया है। कल परसों से इंशाल्लाह हम आपके गुलमित अस्पताल में एक्सरे की फैसिलिटी को चालू कर लेंगे और बहुत जल्दी हमारे साथ वादा हुआ। मैं स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रगुजार हूँ, टेलीफोनिकली उनके साथ मेरा लिजान है और मैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके साथ भी मेरा लिजान है। कुछ फंड की डिपार्टमेंट को ज़रूरत थी जिससे हम ऑपरेशन थिएटर को चलाने के लिए बेसिक चीज़ें ख़रीदने की थी, तो उन्होंने कमाल मेहरबानी से हमारे साथ वादा किया है बहुत जल्द वो फ़ंड हमारे पास आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह फ़ंड के मिलते ही हम हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर हम अपना गुलमित का ऑपरेशन थिएटर जो है वो हम चालू कर लेंगे, इसको चलाएँगे। इसके साथ साथ जब तक ये हमारा मसला रहता है, हमारे इस इलाके के अवाम को इस तकलीफ़ का सामना है, तब तक हमारी हेल्थ की टीमें रोटेशन बेसिस पे हफ्ता 15 दिन के लिए डॉक्टरों की टीमें आएंगी, लेडी डॉक्टर्स आएंगी। LHVs के लिए हमने शेड्यूल बनाया है, वो यहाँ आएंगी ताकि हमारी माँओं और बहनों के जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर लेंगे। उससे अगले लेवल पे लेडी डॉक्टर्स होंगी। लेडी डॉक्टर्स जो है वो अपने लेवल की जो भी हेल्थ की सहूलत है वो लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट मैं आपके चैनल के थ्रू आवाम से मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँगा कि जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट एक्सटेंड कर सकता है वो कर रहा है और मज़ीद भी हम प्लान्स कर रहे हैं। और मैं यहाँ शुक्रिया अदा करना इंतहाई लाजमी समझता हूँ। मैं 3 दिन से हुंजा में और आज यहाँ पहुँचा हूँ, तो इन 3 दिनों में मेडिसिन को जमा करने में, उनको ट्रांसपोर्ट करने में, उनको बोट्स में रखने में, उस तरफ अलियाबाद के वॉलंटियर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके कैप्टन को मैं सलाम पेश करता हूँ। और इस तरफ गुजाल के जो अवाम इस वक्त आपके इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, इनमें ज़्यादातर हमारे वॉलंटियर्स, हमारे हेल्थ के स्टाफ और दूसरे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ हमारी मदद करने के लिए खड़े हैं।
मैं इस तरफ के वॉलंटियर्स और उनके निज़ाम को भी मैं शुक्रिया पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ के लोग और हुंजा के उस तरफ के एंड के लोग इस मुसीबत की घड़ी में आपस में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम करेंगे। और दूसरे महकमाजात का जिन्होंने हमें हेल्पिंग हैंड दी है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी डॉक्टर ख्वाजा खान सदर साहब के साथ बहुत लेजान रखा हुआ है और मुश्किलात को हल करने में आगे बढ़ के हमारी मदद कर रहे हैं। और मैं अवाम से के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत से नवाजे और मज़ीद मुश्किलात से इनको अल्लाह ताला बचाए। बाकी और जितने हमारे हेल्थ के स्टाफ हैं उनसे मैं गुजारिश कर लूँगा कि वार फुटिंग पे हम एक जंगी हालत में हैं, आफत ज़दा हालत में हैं। मैं एक एक स्टाफ से और स्पेशली हमारी लेडी हेल्थ वर्कर से मैं गुजारिश कर लूँगा कि महल्ले महल्ले गाँव अपनी खिदमत पेश करें ताकि हमारी माएँ बहनें बुज़ुर्गों और भाइयों को सेहत की कोई मुश्किल पेश ना आ सके। हमें तो 3 लाख बताया, 3 लाख बताया। ये जरा कवर करना 25 लाख का बना हुआ है। सर 5 साल पहले हमने यहाँ पे नया मकान बनाया गया था जो 15 दिन में पानी में डूब गया है सर। जरी ज़मीन थी वो भी डूब गई है। तकरीबन 9 मकान इस पानी के जद में आ गए हैं सर अब तक। ये बोट्स जो चल रही है रिस्की है, शरीर में पानी जाता है और इतना पैसेंजर भी आ नहीं सकते हैं सर। तो गवर्नमेंट से ना ये रिक्वेस्ट है ना कि जितना हमारा घर ज़मीन बार डूब गया है इसके अलावा जितने बच सकते हैं इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। Bye-bye.
छैने से खशकरी से आ गया था दिसंबर में 4 तारीख ये पाकिस्तान की सोच से ये गुलमर्ग की रास्ता ब्लॉक हो गया। हमारा 2 महीना से हमारा सामान इधर फंस गया। आपकी मेहरबानी है ये गवर्नमेंट का, ये फौजी का, एसी डीसी का हमारा 20 बोरी के लिए एक खरीद में ये फौजी का इतला करेगा। हमारा मुसाफिर आदमी का मेहरबानी होते। इधर ये खाना रूते ये सारा आवाम का मुसीबत हो गया। फिर ये आवाम के मसला पे जल्दी हल करने का ये कोशिश का ये गिलगित का चीफ सेक्रेटरी का बाकी सारा इदारा का आदमी का हवाला बात है। छैनेस खशकरे मोहम्मद याकूब।